پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و اقتصادی، صنعتی و کشاورزی آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید وطن دنیا تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборро мустақиман манзуратҳо менамоем. 25 феврал президенти ҷумҳурияи тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо кадрҳое ки дар вазоратҳои адлия, фарҳанг, мақомоти прокуратура, кумитаи давлатии амнияти миллӣ, агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, палатаи ҳисоб ва дигар мақомоти назди ҳукумати ҷумҳурияи тоҷикистон ба вазифаҳои роҳбарӣ таъин гардиданд, мулоқот намуданд. бо қарорҳои ҳукумати ҷумҳурияи тоҷикистон муовини якум ва муовини вазири адлия, муовини вазири фарҳанг, сардори хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкории назди ҳукумати ҷумҳурияи тоҷикистон ва муовини раиси кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурияи тоҷикистон аз ҳисоби кадрҳои соҳибтаҷриба ва мутахассисони варзида таъин гардиданд. дар асоси банди 8 моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурияи тоҷикистон пешниҳоди президенти ҷумҳурияи тоҷикистон дар бораи аз вазифаи судияи суди олии ҷумҳурияи тоҷикистон бозхон намудани бобохонзода Асомуддин бо сабаби ба кори дигар гузаштан ба маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурияи тоҷикистон манзур карда шуд. мутобиқи моддаи 20 қонуни ҷумҳурияи тоҷикистон дар бораи палатаи ҳисоби ҷумҳурияи тоҷикистон пешниҳодҳои президенти ҷумҳурияи тоҷикистон дар бораи аз вазифаи сараудитори палатаи ҳисоби ҷумҳурияи тоҷикистон озод намудан ва ба вазифаи муовини раиси палатаи ҳисоб таъин намудани Аҳмадзода Шӯҳрат Аҳмад, дар бораи ба вазифаи сараудитори палатаи ҳисоби ҷумҳурияи тоҷикистон таъин намудани Маҳмадшарифзода Парвиз Маҳмадшариф ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурияи тоҷикистон ирсол гардиданд. дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурияи тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, сардорони як қатор раёсатҳои прокуратураи генералӣ, прокуророни ноҳияи Ванҷу Мурғоби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ноҳияҳои Ҳамадонӣ ва Ховалинги вилояти Хатлон, шаҳри Бӯстон, ноҳияҳои Бобоҷон Ғафуров, Ҷаббор Расулов ва Кӯҳистони Мастчоҳи вилояти Суғд, сардорони шӯъбаҳои Кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар як қатор шаҳру ноҳияҳои кишвар, сардорони раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурияи тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои минтақаҳои Кӯлоб ва Рашт иваз карда шуданд. зимни суҳбат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар назди онҳо доир ба суръат бахшидан ба раванди рақамикунонӣ ва гузаштан ба пардохтҳои ғайринақдӣ, тарғибу ташвиқи фарҳанги волои миллӣ, пешгирӣ аз хурофот, мубориза бо ҷинояткорӣ, аз ҷумла ҷиноятҳои коррупсиониву гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, таъмини адолати судию волояти қонун ва муомилаи хуб бо мардум вазифаҳои мушаххас гузоштанд. таъкид гардид ки ҳар яки онҳо ва умуман ҳамаи хизматчиёни давлатӣ бояд бо риояи қонунияту тартиботи ҳуқуқӣ, оинномаву низомномаҳои соҳавӣ, одобу ахлоқи ҳамида, ҳисси баланди ватандӯстӣ ва худшиносию худогоҳӣ дар ҷомеа намунаи ибрат бошанд. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 25 феврали соли 2026 дар бораи аз вазифаи муовини вазири адлияи ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Ҳакимзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Ҳакимзода Асадулло Қурбон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини вазири адлияи ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурияи тоҷикистон аз 25 феврали соли 2026 дар бораи аз вазифаи директори Институти ботаника, физиология ва генетикаи растании Академияи миллии илмҳои тоҷикистон озод намудани Бобозода. ҳукумати ҷумҳурияи тоҷикистон қарор мекунад Бобозода Бақоხоҷа Бобо бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи директори Институти ботаника, физиология ва генетикаи растании Академияи миллии илмҳои тоҷикистон
آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 25 فوریه سال 2026 درباره از وظیفه سردار خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در صنعت و ساحه کوهکاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن رحیم. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند رحیم صنعت اسا با سبب به نفقه برآمدن از وظیفه سردار خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در صنعت و ساحه کوهکاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 25 فوریه سال 2026 درباره از وظیفه معاون سردار سراداره گیولوژی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن ولیزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند ولیزاده اسماعیل سلطان با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون سردار سراداره گیولوژی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بابازاده فریدون طالب با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون سردار ریاست معارف، فرهنگ و اطلاعات دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 25 فوریه سال 2026. امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان زوقی‌زاده صالح امین با سبب به نفقه برآمدن از وظیفه دیرکتور مرکز تعلیمی سودیه‌های نزد سود عالی جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 25 فوریه سال 2026. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 25 فوریه سال 2026 درباره معاون یکم وزیر عدلیه جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن حکیمزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند حکیمزاده اسدالله قربان معاون یکم وزیر عدلیه جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 25 فوریه سال 2026 درباره معاون وزیر عدلیه جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن شریفزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند شریفزاده شراف‌الدین حکمت الله معاون وزیر عدلیه جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 25 فوریه سال 2026 درباره معاون وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن بابازاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند بابازاده فریدون طالب معاون وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 25 فوریه سال 2026 درباره سردار خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در صنعت و ساحه کوهکاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن ولیزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند ولیزاده اسماعیل سلطان سردار خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در صنعت و ساحه کوهکاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ستار باباجان باباقول معاون یکم رئیس کمیته رشد محلی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 25 فوریه سال 2026. امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان باباخانزاده اسام‌الدین دیرکتور مرکز تعلیمی سودیه‌های نزد سود عالی جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 25 فوریه سال 2026. имрӯз тоҷикистон дар масири нави рушд қарор дорад. масире ки бо созандагӣ ободонӣ ва бунёди инфраструктури замонавӣ пайваст аст. дар тамоми гӯшаву канори кишвар сохтмони роҳҳои байналмилалӣ, пулҳо, муассисаҳои таълимӣ ва марказҳои тандурустӣ бо суръати баланд идома доранд. созандагӣ дар тоҷикистон набзи рушди устувор. амнияти ғизоӣ ҳадафи стратегист. бо зиёд намудани ҳосилнокӣ, ҷорӣ кардани технологияҳои муосир ва дастгирии деҳқонон, кишвар ба сӯи таъминоти устувори озуқаворӣ қадамҳои устувор мегузорад. кишоварзии пешрафта кафили фаровонӣ ва суботи иқтисодӣ.
барқ қувваест ки зиндагии муосирро ба ҳаракат медарорад. аз рӯшноии хонаҳо то фаъолияти корхонаҳои бузург, аз технологияи навтарин то рушди иқтисод, ҳама ба нерӯи барқ такя мекунад. идомаи корҳои фаҳмондадиҳӣ дар мамлакат. шинонидани дарахтони сояафкану мевадиҳанда, гулзоркунии кӯчаву хиёбонҳо ва ободсозии боғу истироҳатгоҳҳо ба зебоии муҳит ва беҳдошти фазои экологӣ мусоидат менамояд. хӯрамгардонӣ қадами устувор ба сӯи муҳити сабзу зиндагии солим. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Файзалӣ Идизода ҷаласаи навбатии иҷлосияи дуюми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон давати ҳафтум баргузор гардид. дар иҷлосия созишнома оид ба маблағгузорӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва фонди Абузаби оид ба рушд вобаста ба татбиқи лоиҳаи идомаи маблағгузории сохтмони нерӯгоҳи барқи обии Роғун, созишномаи қарзӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд вобаста ба лоиҳаи ҷорӣ намудани нақлиёти ҷамъиятии барқӣ дар вилояти Хатлон, марҳилаи 2 лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйирот ба кодекси андози ҷумҳурии тоҷикистон ва лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи таҳсилоти ибтидоии касбӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта, аз рӯи ҳамаи масъалаҳои баррасӣ гардида қарорҳои дахалдор қабул карда шуд. идомаи ахбор. технологияҳои рақамӣ дар рақамикунонии соҳаи нақлиёт барои коҳиш додани тамбашавӣ дар роҳҳои автомобилгард, пешгирии садамаҳои нақлиётӣ, сарфи маблағҳои бюджетӣ, самаранок истифода намудани техникаҳои коммуналӣ ва инфрасохтори роҳ шароити мусоид фароҳам меорад. гузориш дар ин хусус. таъмини рушди бо низоми зеҳни сунъӣ, рақамикунонӣ ва технологияҳои инноватсионӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати пешгирифтаи давлат буда, дар як муддати кӯтоҳ бо ташаббус ва дастгириҳои бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, заминаҳои инфрасохтор ва асосҳои ҳуқуқии соҳаҳо ташкилу тақвият ёфтанд. бо мақсади гузариш ба рақамикунонии соҳа дар вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон корҳо тавассути истифодаи васеъи технологияҳои рақамии компютерӣ мебошанд, ки барои баланд бардоштани самаранокии инфрасохтор ва беҳтар намудани ҳолати роҳҳо мусоидат мекунад. бо истифодаи низоми нави рақамикунонӣ ба таври электронӣ пешниҳод намудани зиёда аз 105 хизматрасониҳои соҳаи роҳу нақлиёт, истифодаи самаранокии техника ва механизмҳои роҳдорӣ, назорати сифатноки иҷрои лоиҳаҳои инвеститсионӣ, истифодаи самаранок ва мақсадноки маблағҳои бюджетӣ ба соҳа равона гардида, назорати фаъолияти воситаҳои нақлиёти боркаш ва мусофирбари истифодаи умум, шиносномакунии роҳҳои автомобилгард ва иншооти онро фароҳам меорад. татбиқи пурраи платформаи низоми ягонаи соҳаи нақлиёт нишондиҳандаҳои омориро саҳеҳ пешниҳод карда мешавад. идоракунии самараноки инфрасохтор ва логистикаи нақлиётиро таъмин намуда, сифати хизматрасониро беҳтар сохта, маълумотҳое ки аз чанд тараф пешниҳод карда мешаванд ва дигаргун аст, ҳамин дигаргуниро аз байн мебарад. яъне ки маълумотҳо саҳеҳ ва дақиқ пешниҳод карда мешаванд. барои беҳтар намудани вазъи роҳу шоҳроҳҳои мошингарди кишвар 16 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ бо маблағи 11,3 миллиард сомонӣ амалӣ мешаванд, ки ин бо истифода аз низоми технологияи нави рақамӣ танзим карда мешавад. рақамикунонии соҳаи роҳу нақлиёт дар Тоҷикистон ба раванди ҷорӣ намудани технологияҳои иттилоотӣ барои идоракунии самаранок, аз ҷумла гардиши ҳуҷҷатҳои электронӣ, тарозиҳои баркаши бор, ба нақшагирии хатсайрҳо, низоми назорати соҳаи роҳу нақлиёт нигаронида шудааст. ин иқдомҳо ба шаффофият, коҳиши қоидавайронкуниҳо ва беҳтар шудани хизматрасонӣ мусоидат мекунад. логистикаи рақамӣ бо истифода аз системаҳои электронӣ раванҳоро автоматикӣ мекунад. ба қайдгирӣ ва гирифтани ID-код, расмиёти фаврӣ, шаффофият, бартараф шудани хавфи коррупсионӣ таъмин шудааст. ин нишон медиҳад, ки рақамикунонӣ метавонад хароҷотҳоро даҳо маротиба коҳиш диҳад ва фазои тиҷоратиро беҳтар созад. имрӯз технологияи рақамӣ аксари соҳаҳоро фаро мегирад, аз ҷумла соҳаи роҳу нақлиётро. технологияҳои рақамӣ дар рақамикунонии соҳаи нақлиёт барои коҳиш додани тамбашавӣ дар роҳҳои автомобилгард, пешгирии садамаҳои нақлиётӣ, самаранок истифода намудани техникаҳои коммуналӣ ва инфрасохтори роҳ шароити мусоид фароҳам меорад.
در دایره آمادگی‌ها به جشن 35 سالگی استقلال دولتی، کارهای سازندگی و بنیادکاری در ناحیه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان ادامه دارد. سال روان در ناحیه ورزشگاه زمانوی و بنای مرکز سلامتی به استفاده داده می‌شود که حال در آن کارهای ساختمانی وسعت دارد. در مرحله نوی رشد ولایت مختار کوهستان بدخشان در برابر دیگر شهر و ناحیه‌ها در ناحیه روشن روند بنیادکاری و سازندگی جریان دارند. بهر تجلیل سزاوار از جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه 140 انشاءات اهمیت اقتصادی و اجتماعی داشته مورد بهره برداری قرار داده شده. در دیگر انشاءات کارهای بنیادی ادامه دارند. فعلا ساختمان ورزشگاه در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9 ناحیه روشن ادامه دارد. برای پیشبرد کارها مصالح ساختمانی از قبیل قم، سنگ، شغل و تکنیک ضروری تامین میباشد. در بنیاد انشاءات مذکور سهم ساکنان ناحیه نظررس بوده کارهای ساختمانی طریق حشر براه مانده شدند. انشاءات ورزشی دارای میدان برای بازی فوتبال، بسکتبال و والیبال با زیاده از 3000 جای نشست میباشد. علاقه کارهای ساختمانی بتونیزی را ما یک قسمت ما به انجام رسوندیم و کارهای دیوارکنی برای جایهای نشست رو ما به نقشه گرفتیم. در برابر ورزشگاه اینچنین در دایره سزاوار پیشواز گرفتن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای ساختمانی در مرکز سلامتی ناحیه جریان داشته. آن از جانب جمعیت دارای مسئولیت محدود انتگرال به انجام رسانده می شود. بعد سزاوار گرفتن از جشن مقدس 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در حدود ناحیه روشن در 42 دهه آن 66 انشاءات تعیناتشان گوناگون ساخته به استفاده داده میشوند که جهت زیبا و دلربا گردانیدن سیمای ناحیه سهم نظررس دارند. بنا از 3 آشیانه عبارت بوده در اجراهای کاری و تشخیصی و طبابتی مطابق به طلبات شرایط فراهم آورده می شود. با استفاده دادن انشاءات در عرفه جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ساکنان ناحیه از خدمت رسانی سطح بلند طبی بهره ور می شوند و این به مرکز ناحیه روشن شهرک وامر زیباگی دوچند ضم می کند. ماهره طاهر، مبارکشای رستم، ناحیه روشن، اخبار. در شهر کنیبودام روند بنیاد و نوسازی مؤسسه‌های تا مکتبی وسعت دارد با مقصد فراهم آوردن شرایط مساعد تعلیم و تربیت، بلند برداشتن سطح فراگیری کودکان به تحصیلات تا مکتبی و مهیا نمودن محیط سالم و زمانوی در گوشه و کنار شهر ساختمان کودکستان‌های نو ادامه داشته، همزمان مؤسسه‌های عملکننده تعمیر و نوسازی کرده می‌شوند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکاران ما. با دستگیری‌های حکومت مملکت سالهای آخر در شهر و دهات کنیبادام جهت رشد ساحه معارف و فراهمسازی شرایط مساعد برای تعلیم و تربیت نسل نورس کارهای نظررس به انجام رسانیده می‌شود. در این روند در دایره آمادگی‌ها به استقبال سزاوار جشن فرخنده 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد سلسله انشاءات‌های ساحه معارف از جمله مؤسسه‌های تا مکتبی با مرام ادامه دارد. در زمینه پشتیبانی از اقدام‌های سازنده دولت و حکومت مملکت به استقبال جشن بزرگ ملی با جلب صاحبکاران در مرکز شهر و دهات روات، غلچمولا، پولادان و شهرک سامانیان بنیاد بناهای خوشتر و زمانوی 4 کودکستان با تمام شرایط ضروری تعلیم و تربیت در عرفه انجامیابی قرار دارند. مورد ذکر است که این مؤسسه‌های نوی تعلیمی تا مکتبی در اساس دستور و هدایت‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و با مقصد بهترسازی شرایط تعلیم و تربیت خوانندگان بنیاد گردیده برای بهتر شدن فراگیری کودکان و مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی مساعدت خواهد کرد. بنیاد 4 مؤسسه تا مکتبی با مرام ادامه دارد. در جمعیت دهات پولادان در دهه روات با فراگیری 100 برای فراگیری 120 نفر تربیت گرانده، در دهه غلچمولا برای فراگیری 200 تربیت گرانده و در جمعیت دهات همروبایف برای فراگیری 240 نفر تربیت گرانده ها و همچنین در مرکز شهر از طرف صاحبکاری محلی ساختمان کودکستان برای 240 نفر تربیت گرانده کاربری ادامه دارد.
حالا در مقیاس شهر 22 مؤسسه تحصیلات تا مکتبی از جمله 5 مؤسسه تحصیلات تا مکتبی خصوصی و 2 مؤسسه تحصیلات تا مکتبی تابع تشکیلات و کارخانه فعالیت دارند که در آنها بیش از 3000 کودک به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. جهت دستگیری بیشتر کودکان به تعلیم و تربیت تا مکتبی در نزد 41 مؤسسه های تحصیلات عمومی 57 مرکز انکشاف کودک با فراگیری 1224 کودک تأسیس داده شده است. از این رو طبق برنامه رشد مؤسسه‌های تا مکتبی و تحصیلات عمومی خصوصی برای سالهای 2022-2027 در شهر بهر فراگیری شماره بیشتر کودکان به تعلیم و تربیت و بنیاد مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی توجه مخصوص روانه شده است. تأسیس چنین مؤسسه‌های معاصر برای فراگیری بیشتر کودکان به تعلیم و تربیت تا مکتبی، دسترسی به تحصیلات باصفت و بهداشت زمینی مادی تکنیکی مؤسسه‌های تا مکتبی مساعدت خواهد کرد. صابر ایوبی، صاحبان قربان، شهر کانیبادام، اخبار. در دوره آمادگی‌ها با جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی، شهر پنجکین تدریجاً سیمای خود را تغییر داده به یک مرکز آباد و حاضر زمان تبدیل می‌یابد. این روند با شرافت صلح و ثبات صاحب استقلالی دولت و سیاست بنیادکارانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان عملی گردیده، امروز پنجکین به مرحله نوی رشد وارد می‌شود. گزارش در این خصوص. در سالهای اخیر خصوصا در مرحله آمادگی به جشن 35 سالگی استقلال دولتی، بنیاد انشاءات گوناگون از جمله بناهای بلندشانه استقامتی در شهر پنجکین وسعت تازه کسب نموده است. اگر تا چند سال پیش در شهر اساسا بناهای تا 10-12 آشانه قامت می‌افروختند، امروز پنجکین به مرحله صفتا نوی رشد وارد شده ساختمان بناهای تا 18-19 آشانه آغاز گردیدند. این روند نشانه روشن پیشرفت ساحه شهرسازی، توسعه اینفراساختور و بهتر گردیدن سطح زندگی اهالی می باشد. تا امروز در شهر پنجکین 15 بنای بلندشانه استقامتی مورد استفاده قرار داده شده. حالا کارهای ساختمانی در زیاده از 40 بنای بلندشانه ادامه دارند. همزمان در مجموع بیش از 1000 انشاءات تعیینات گوناگون به استفاده داده شده. ساختمانی باز 200 انشاءات دیگر از جمله بناهای بلندشانه استقامتی با مرکزهای تجارتی و خدمترسانی و انشاءات اجتماعی ادامه دارد. بناهای نو با طرح معاصر و مطابق به طلبات زمان امروزه بنیاد گردیده. در آشانه‌های یکم آنها مرکزهای سودا، خدمترسانی، داروخانه‌ها، نقطه‌های معیشی و دیگر انشاءات ضروری جایگیر کرده می‌شوند. هنگام ساختمان بر رعایت معیارهای معماری، قاعده‌های بی‌خطری و مهیا نمودن شرایط مساعد زندگی برای ساکنان آینده اهمیت جدی داده می‌شود. هدف از این تدبیرها نه تنها تامین نمودن اهالی با منزل زیست، بلکه تشکیل محیط براحت و مطابق به طلبات زندگی معاصر میباشد. در برابر ساختمان بناهای بلندشانه، کارهای آبادانی، سبزکاری و نهالشینانی در حدود شهر نیز وسعت می‌یابد. کنار راه‌های داخلی شهر با درختان آرایشی و گل‌ها زیبا گردانیده شده، صحن و اطراف بناهای استقامتی تازه آزاده نگاه داشته می‌شوند. این تدبیرها برای بهتر نمودن محیط زیست، زیبا گردانیدن سیمای شهر و فراهم آوردن فضای مساعد اجتماعی روانه گردیده است. با تطبیق چنین لایحه‌های بنیادی، پنجکین تدریجاً به یک شهر حاضر زمان با اینفراساختور رشد یافته تبدیل می‌یابد. قامت افروختن بناهای بلندشانه، بنیاد مرکزهای سودا و خدمترسانی، راه‌های نو و دیگر انشاءات اجتماعی شهادت آن است که شهر به مرحله نوی رشد اجتماعی اقتصادی وارد گردیده است. طبق نقشه با استفاده دادن بناهای بلندشانه و دیگر انشاءات استقامتی که تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی به انجام می‌رسند، پیش بینی شده است که زیاده از 1000 عائله با منزل نوی زیست تامین گردند. این اقدام برای بهتر نمودن شرایط اجتماعی اهالی، کاهش دادن مشکلات منزل و بلند برداشتن سطح زندگی شهروندان اهمیت مخصوص دارد. امروز پنجکین باستانی که تاریخ چند هزار ساله دارد، در برابر حفظ ارزش‌های فرهنگی و تاریخی خود به سوی آینده معاصر استوارانه قدم می‌گذارد. بنیاد بناهای بلندشانه رمز پیشرفت، نشانه ثبات سیاسی و دلیل روشن رشد اقتصادی شهر میباشد. این همه شهادت آن است که پنجکین دیگر تنها شهر تاریخی نبوده، به مرکز معاصر زیست و خدمترسانی تبدیل می‌یابد. چون این دستاوردها محصول سیاست عاقلانه و دوربینانه دولت و حکومت
دولتی جمهوری تاجیکستان در سمت رشد شهرها و بهتر نمودن سطح زندگی اهالی میباشد. با شرافت صلح و ثبات پایدار، وحدت ملی و زحمت صادقانه ساختمانچیان و متخصصان وطنی امروز آرزوهای درینه مردم تدریجاً عملی میگردند. با چنین سرعت آبادکاری میتوان با اطمینان گفت که تا جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان شهر پنجکن سیمای خود را کلاً دیگر نموده به یکی از شهرهای آباد و زیبا و حاضرزمانی کشور تبدیل خواهد یافت. این روند دلیل روشنی آن است که تاجیکستان در راه رشد استوار و زندگی شایسته برای شهروندانش قدم‌های استوار می‌گذارد. دلیری بازار، خیام جورزاده، شهر پنجکن، اخبار. کشاورزان ولایت قتلون با استفاده از تجربه پیشرفته کشت و کار توسط بنیاد گرمخانه‌های موسمی و دائمی عمل کننده پرورش زراعت و سبزیجات را به راه مانده با گرفتن حاصل دلخواه محصولات اولین شده حاصل زراعت بروقتی را به بازار پیشنهاد می‌نمایند. گزارش همکارانمان در این خصوص. با مقصد استفاده ثمربخش زمین و رویانیدن حاصل فراوان، ساکنان و کشاورزان ولایت ختلان در همکاری با عالمان و متخصصان و آموزش تجربه پیشرفته ساحه از گرمخانه‌های معاصر استفاده می‌نمایند. اهل دهات ناحیه 5 با درک معرفت بلند استفاده زمین، قاعده‌های نزد حولگیشان را ثمرناک استفاده برده، سال سال با افزون گردانیدن حجم استحصال زراعت و سبزیجات، هم در غنی گردانیدن بازارهای استعمالی و هم در بهتر شدن سطح روزگار خویش حصه مناسب می‌گذارند. امان سلیمزاده ساکن دهه 5 رود جماعت دهات محور ناحیه 5 10 سوتیق زمین نزد حولگی داشته آن را پرمحصول به کار می‌برد. حالا در این قطعه‌ها گرمخانه بنیاد کرده و پرورش قلفینه را به راه مانده است و طور مشاهده می‌شود حاصل فراوان است و از این حساب روزگارش را بهبود می‌بخشد. خواجگی دهقانی به نام دانیار جماعت دهات آزادگان ناحیه 5 که 50 سوتیق را تشکیل می‌دهد هر موسم در آن پرورش پمیدار، بادرینگ، قلمفور شیرین و تیز و دیگر نوع زراعت به راه مانده می شود. این زمان کوچت چنین زراعت در حال نشو و نما قرار داشته روزهای نزدیک شنانیده می شوند. ما زیاده از 7 سال می شود که دمیجا اویلاوی دمی گرمخانه ساختگیم، اویلاوی دمیجا کار میکنیم، قلمفیر شیرین میکوریم، پمیدور، بادرینگ میکوریم، زندگیمون را پیش میبریم. از ماه دکبر ما سر میکنیم کوچتو را در گرمخانه گذروندن، آخرای فوریه بعد 20 ماه الکی در گرمخانه کلان میگذرونیم. آخرای اپریل دا حاصلنوکیشا جمع‌آوری میکنیم، بازار را تامین میکنیم. طور مشاهده شد به خاطر گرفتن حاصل دلخواه در این خواجگی از پروی چاروا استفاده میگردد. مسئولین هدف دارند که بهر رشد ساحه و وسیع نمودن مساحت گرمخانه ها در شفت خواجگی بنیاد دیگر گرمخانه ها را نیز به راه مانند. ساکنان ناحیه خراسان نیز به بنیاد گرمخانه ها توجه زیاد داشته مرحله به مرحله میدان آن را وسیع مینمایند. صاحبکار محمد یوسف عالمزاده ساکن جماعت دهات هلالی ناحیه خراسان در مساحت 8 سوتیق گرمخانه زمانوی بنیاد نموده است که حالا در آن بادرینگ پرورش گردیده ایستاده است و در دیگر موسم باشد پرورش پمیدار را نیز به راه میماند. طور ذکر شد نهالان پرورش شونده با اصول قطرگی آبمانی گردیده. مسئولین مقصد دارند در نتیجه به دست آوردن حاصل فراوان در تامین اهالی با محصولات تازه کشاورزی حصه مناسب گذارند. شاهزاده سمندر، موسی نور محمد، ولایت ختلان، اخبار. در شهر و دهات کلاب سال جاری طبق دورنما در میدان 180 گکتار کشت کارتوشکا گذراندیده می شود. کشت کارتوشکا در همه کооپراتیو های تجارتی، خواجگی های دهقانی و زمین های نزد حولگی متشکلانه جریان دارد. گزارش همکاران ما. کشاورزان شهر و دهات کلاب در برابر کشت و پرورش دیگر زراعت‌ها با کارتوشکا پروری نیز دقت جدی ظاهر می‌نمایند. استفاده از روزهای مساعد، دسترسی به تکنیک‌های ماشین‌آلات‌ها و تخمی‌های خوش‌صفت با شرایط اقلیمی منطقه مطابق با توسعه متخصصان کشت کارتوشکا را ادامه داده ایستادند. در این سمت بیشتر از تکنیک‌های کارتوشکا شنانه استفاده می‌نمایند که کار آسان گردانیده امکان سری وقت کشت نمودن را پیدا کردند. در جماعت‌های دهات زردار و کلاب علاقه نقشه کشت این نمود زراعت را به بیش از 90% رسانیدند و در دیگر جماعت‌ها باشد کشت با مرام ادامه دارد. طبق دورنامه‌های کشت زراعت‌های کشاورزی امسال در شهر کلاب 185 گکتار و کشتی کارتوشکا فرا گرفته می‌شود. تا به امروز ما علاقه
زیاده از 70% کشتی کارتوشکا رو عملی کرد. در قسمت جنوبی شهر کلومو بروقتر آغاز میکنیم، ولی تو قسمتی که نزدیکی ناحیه خوالینگ، معنی همسرحدی با ناحیه خوالینگ هست، با ناحیه مومیناباد است، دیرتر آغاز میکنیم و نقشه رو اجرا میکنیم. کشاورزان هنگام کشت کارتوشکا قاعده‌های آگروتکنیک را رعایت نموده برای نابود کردن حشرات ضررآور و نرم کردن زمین از زهر خیمیکات و نوری‌های ارگانیکی و مینرالی استفاده میبرند. کشاورزان مقصد دارند که با استفاده از شرایط فراهم آمده کشت کارتوشکا را در مهلت معین گردیده و از دورنما زیاد اجرا نمایند. رحمتعلی نظری، ایرج قربانعلی، شهر کلوب، اخبار. кишоварзони ноҳияи ҷаббор расулов ба кишти баҳорӣ омодагӣ мебинанд. барои кам кардани меҳнати дастӣ, саривақт анҷом додани кишт, баланд кардани ҳосилнокӣ нақши техникаи кишоварзӣ калон буда. дар ин ноҳия техникаи кишоварзӣ ба хатти тайёр омода карда шуд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. деҳқонони ноҳияи ҷаббор расулов аз таъминкунандагони асосии бозори дохилӣ бо маҳсулоти кишоварзӣ, хусусан сабзавоту полизиҳо ба ҳисоб рафта, ҳамасола бо ҷорӣ намудани роҳу усулҳои нави парвариш, васеъ намудани майдони кишт ва баланд бардоштани ҳосилнокии зироат ва дастовардҳои назаррас ноил мегарданд. дар ноҳия барои шудгор, кишти пахта, дигар номгӯи зироат, коркарди байни қатор ҷамъоварии ҳосил 487 техникаи кишоварзӣ мавҷуд буда, аз ин 83 шудгоркунанда, 198 техника барои молакунии тухми пошӣ, коркарди байни қатор истифода шуда, ҳамзамон 13 комбайнҳои ғалладарав мавҷуд мебошад. инчунин барои дастрасӣ ва вобаста ба зарурат расонидани ёрии амалӣ ба кишоварзон 48 нуқтаи хизматрасонии техникӣ фаъол буда, дигар номгӯи таҷҳизоти зарурӣ мавҷуд аст ва барои фасли нав омода мебошанд. намоиши техникаи омодашуда ба кори саҳро ин навбат дар ҷамоати деҳоти ғулакандоз сурат гирифт ва намояндагони вазорати кишоварзӣ, мақомоти маҳаллӣ ҳолати омодагии технико, рафти анҷом додани кишт шинос шуда барои сифатнок ва дар муҳлат сурат гирифтани кишти баҳорӣ тавсияҳо доданд. дар рафти натиҷагирӣ аз раванди омодагии хоҷагиҳо, тайёрии техника ба корҳои кишоварзӣ аз ҷониби гурӯҳи корӣ таъкид шуд, ки дар ноҳияи ҷаббор расулов 13823 гектар замини корам кишти баҳорӣ гузаронида мешавад. хоҷагидорон асосан ғалладонагӣ, пахта, картошка, сабзавот ва полизӣ кишт намуда, давоми сол аз як замин 2-3 ва ё зиёда аз он ҳосил мегиранд. бо санҷиши рафти омодагии техникаи кишоварзӣ ба мавсими нав бо мақсади ҳавасмандкунии хоҷагиҳо, механизаторон, тӯҳфаҳои таъсисдодии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи ҷаббор расулов тақдим карда шуд. дар ноҳияи балҷувон маъракаи ниҳолшинонӣ вусъат меёбад. ин иқдоми муҳими ҷамъиятӣ бо мақсади беҳтар намудани муҳити зист, зебогардонидани симои ноҳия ва тарбияи фарҳангии экологӣ байни аҳолӣ роҳандозӣ мегардад. тафсилоти бештар дар гузориши навбатӣ. бо мақсади таъмини ободониву татбиқи ҳадафҳои ҳукумати мамлакат дар ноҳияи балҷувон бо саҳму ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, соҳибкорону сокинони маҳаллӣ ва масъулони ташкилоту муассисаҳо раванди ниҳолшинонӣ то рафт вусъат меёбад. бо чунин ҳамдастиву иштироки фаъолонаи кормандони ниҳодҳои гуногун ҳар ҳафта дар ноҳия ҳашари дастаҷамъонаи ниҳолшинонӣ ва аксияи тозагии маҳал гузаронида мешавад. طبق معلومات و نقشه پیشبینی گردیده بخش حفظ محیط زیست در موسم جاری شنانیدن 19000 بیغ نهالان گوناگون آرایشی و سایه‌افکن و همیشه سبز در نظر داشته شده در نتیجه راهاندازی اقدام‌های سبزکاری و اجرای هدف‌های مقصدناک تاکنون بیش از 80% نقشه عملی گردیده چنین روند آبادانی‌ها جریان دارد. با نشان افتخار از وطنداری و اشتراک فعال قشرهای گوناگون جامعه این نوبت تدبیر آبادانی در مرکز و دیگر جماعت‌های دهات ناحیه تطبیق گردیده شفت راه‌های ماشینگرد، کوچه و محله‌ها نزد مؤسسه و تشکیلات، خیابان و باغ و گلگشت‌ها از پرتوها تازه گردیده با شنانیدن نهالان آرایشی و نرم کردن بیخ درختان به زیبایی اطراف زینت بیشتر بخشیده شرایط باز هم بهتری سیر و فراغت را در باغ‌های فرهنگی و دیگر گوشه و موضع‌های ناحیه فراهم آوردند. ما کارمندان بخش دین تنظیم برنامه جشن معروفیم در قطار دیگر کارمندان تشکیلات مؤسسات در چنین حشرها اشتراک می‌نماییم. منتظم وابسته و آبادانی و سازندگی و بنیادکاری ناحیه عزیز و در مرموز
ватани азиз худ тоҷикистон камари ҳимат мебандем. бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ барои сарсабзгардониву таъмини ободониҳо дар ноҳияи балҷувон ҳар қитъа замин самаранок истифода бурда мешавад. марҳила ба марҳила дар мавзеъҳои гуногун қитъаҳои замини сангзору ғайри қобили корам низ бо амалисозии тадбирҳои судманди меҳнатӣ ба гӯшаи сабзу хуррам ва боғу гулисон табдил ёфта истодаанд. дар заминаи тақвият бахшидани ободониву бунёдкориҳо ба муносибати истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба масоҳати 11 гектар қисме аз ҳудуди замини сангзори дарёи Обимазор дар шафати шоҳроҳи автомобилгарди ҷамоати деҳоти Сафедчашма тавассути техникаҳои пуриқтидори соҳавӣ сатҳи пасти замини ин мавзеъ то баландии 4 метр бо хок пур карда шуда татбиқи лоиҳаи бунёди гулгашт идома дорад. бо шинонидани ниҳолони ороишӣ аллакай қисмате аз гулгашти бунёдшаванда сабзкорӣ шуда раванди ниҳолшинонӣ ва таъмини дигар инфрасохтори зарурӣ бо мароми баланди меҳнатӣ ҷараён дорад. дар назар аст ки баъди иҷрои пурраи корҳои бунёдӣ ва сарсабзгардонӣ ин мавзеъ ба гулгашти зебову макони писандида барои сайёҳату фароғати сокинону меҳмонон табдил хоҳад ёфт. олим носирзода, хуршеди нодирхон, ноҳияи балҷувон, ахбор. дар ноҳияи ховалинг бо фаъолону сокинон вохӯрии судманд баргузор гардид. дар чорабинии масоили омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ, баландбардоштани маърифати аҳолӣ, рушди маҳал, пешгирии аҳолӣ бахусус ҷавонону наврасон аз шомилшавӣ ба ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоӣ, ҷалби қишрҳои ҷомеа ба корҳои ободониву созандагӣ, таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ, эҳё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ ва самараноку оқилона истифода бурдани ҳар порча замини назди ҳавлигӣ баррасӣ гардид. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо усули деҳа ба деҳа, маҳал ба маҳал ва хона ба хона суҳбату вохӯриҳо идома доранд ки яке аз ҳадафҳои асосии чунин чорабиниҳо баландбардоштани маърифати аҳолӣ, рушди маҳал, пешгирии аҳолӣ хоса ҷавонону наврасон аз шомилшавӣ ба ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоӣ, ҷалби қишрҳои ҷомеа ба корҳои ободониву созандагӣ, тоза намудани кӯчаву маҳаллаҳо, таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ, рушди ҳунарҳои мардумӣ, самараноку оқилона истифода бурдани ҳар порча замини назди ҳавлигӣ ва дар маҷмӯъ омодагиҳои ҳамаҷониба ба ҷашни бузургу муқаддас 35-солагии истиқлоли давлатӣ маҳсуб меёбад. чун дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар дар ноҳияи ховалинг низ аз ҳисоби кормандону масъулони шуъбаву бахшҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ гурӯҳҳои корӣ таъсис додашуда суҳбату вохӯриҳо бо сокинон бо усули хона ба хона гузаронида мешавад. дар робита ба масоили зикршуда бо иштироки намояндагии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон ва фаъолону гурӯҳҳои кории таъсисдодаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи ховалинг вохӯрии судманд баргузор гардид. дар ин асно бештар ба масъалаҳои омодагӣ ба истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ, татбиқи босамари сиёсати давлат ва ҳукумати мамлакат, ҷалби аҳолӣ ба корҳои созандагию бунёдкорӣ, тозаву озода намудани хонаву кошона ва беҳдошти муҳити зист, тарбияи ҷавонону наврасон дар рӯҳияи ватандӯстӣ, ҷалби қишрҳои гуногуни ҷомеа ба озмунҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ, пешгирии бегонапарастӣ ва дигар масоили мубрам изҳори назар карда шуд. дар воқеъ баргузории чунин чорабиниҳо ба пешгирии омилҳои номатлуби ҷомеа сади роҳи ҳамроҳшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоӣ, инчунин эҳё ва муаррифии ҳунарҳои миллии мардумӣ, пост доштани фарҳанги миллӣ мусоидат менамояд. Анваршоҳ Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи Ховалинг, Ахбор. имрӯз бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар мавзӯи муқовимат ба савдои одамон ҳамоиш дода шуд. шарҳи бештар дар таҳияи Қамариддин Ҳусейнзода. савдои одамон яке аз зуҳуроти хавфноки иҷтимоии трансмиллӣ буда дар миқёси ҷаҳон ҳамчун ҷинояти вазнин ва поймолкунандаи ҳуқуқу озодиҳои инсон эътироф гардидааст. тибқи тадқиқотҳои солҳои охир, гурӯҳҳои нисбатан осибпазир ба савдои одамон онҳое ба шумор мераванд ки аз ҷиҳати таъминоти иҷтимоӣ ва иқтисодӣ мушкилӣ мекашанд. ба чунин гурӯҳҳо занону духтарон, кӯдакон, гурезаҳо, муҳоҷирон, шахсони бешаҳрвандӣ ва нафароне ки ба таҳсилот дастрасӣ надоранд шомил мешаванд. имрӯз бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ҳамкорӣ бо вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзӯи муқовимат бар савдои одамон ҳамоиш доир шуд. дар чорабинӣ иштирокдорон таъкид намуданд ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ду санади муҳим дар самти пешгирӣ ва ҳифзи қурбониёни савдои одамон қабул ва амалӣ гашта истодааст. аз ҷумлаи ин санадҳо қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба савдои одамон ва расонидани кӯмак ба қурбониёни савдои одамон ва нақши миллии муқовимат бар савдои одамон
дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2022-2024 мебошад. мувофиқи қонуни сиёсати давлатӣ дар самти муқовимат бар савдои одамон ба принсипҳои ба ҷавобгарӣ накашидани шахсоне аз савдои одамон зарардида роҳ надодан ба таъбизи қурбониёни савдои одамон ва виктимизатсия, муносибати фардӣ, таъмини дастрасии озод ва ройгони қурбониёни савдои одамон ба адолати судӣ, махфиёна будани иттилоот дар бораи қурбониёни савдои одамон ва наздикони онҳо ва ғайра асос ёфтааст. ҳамзамон мувофиқи қонуни соли 2024 яке аз чораҳои мусбат ин расонидани кӯмак ба қурбониёни савдои одамон ба шумор меравад. расонидани кӯмак ба қурбониёни савдои одамон аз як тараф барои муборизаи босамар бар зидди савдои одамон аҳамияти калидӣ дошта бошад, аз тарафи дигар воситаи муҳими таъмини дастрасии қурбонӣ ба адолати судӣ мебошад. ҳоло дар назди вазороти тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии хизматрасонии иҷтимоӣ бо қурбониёни савдои одамон ва ҷабрдидагони зӯроварӣ дар оила дар шаҳри Душанбе фаъолият намуда истодааст. ҳифзи ҳуқуқи қурбониёни савдои одамон яке аз самтҳои асосии фаъолияти мақомоти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ба ҳисоб меравад. нерӯи барқ барои таъмини рӯшноӣ, фаъолияти корхонаҳои саноатӣ ва тавлиди маҳсулот аҳамияти калидӣ дошта, истифодаи дурусти он аз шаҳрвандон масъулияти баландро тақозо менамояд. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз ҷониби кормандони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи суғд ҳолатҳои истифодаи таҷҳизоти худсохт ва риоя нагардидани қоидаҳои бехатарӣ ошкор карда шуд. гузориш дар ин хусус. аз тарафи кормандони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи суғд дар вақти корҳои фаҳмондадиҳӣ ва мушоҳидавӣ оид ба сарфии барқ омодагӣ ба мавсими обёрӣ дар пойгоҳҳои обкашии Қизилтӯқа 1, Сумчак 1 ва Сумчак 2 идораи беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳолатҳои истифодаи таҷҳизоти сермасрафи барқӣ, пайвасти нодурусти ноқилҳо дар ҳуҷраи навбатдорон ва дастгоҳҳои барқӣ муайян гардид. пойгоҳҳои обкашии ягона воситаи дар мавсим бо оби полизӣ таъмин намудани ҳоҷагоҳи кишоварзӣ маҳсуб ёфта, нигоҳдории ҳолати иншооти обёрӣ асоси фаъолияти назаррас дар соҳа маҳсуб меёбад. дар пойгоҳи обкашии Қизилтӯқа 1, пойгоҳи обкашии Сумчак 1 ва Сумчак 2 ноҳияи Бобоҷон Ғафуров камбудиҳое ошкор карда шуд, ки аз тарафи шахсони масъули пойгоҳи обкашӣ таҷҳизотҳои барқи худсохт сермасрафро истифода бурда истодаанд, ки ин ба талаботҳои соҳаи энергетика мутобиқат намекунад. оиди ин ҳолатҳо гарчанде ки дар соли 2025 ҳангоми муоина дастурҳо оиди бартараф намудани камбудиҳо дода шуда буд, мутаассифона аз тарафи идораи беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров камбудиҳои ҷой дошта ислоҳ карда нашудааст. дар ҷамоати деҳотӣ ба номи Дадабои Холматови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров боз чанд ҳолати истифода ва пайвасти нодурусти нерӯи барқ муайян гардид. истгоҳи трансформатории рақами 8019 аз зиристгоҳи барқии Сумчак 2 ва беморхонаи минтақавӣ маркази саломатӣ бо барқи озод таъмин аст. вале аз ин истгоҳи трансформаторӣ 14 манзили истиқоматӣ бе риояи қоидаҳои бехатарӣ пайваст карда шуданд. ҳангоми додани шарти техникӣ ба муштариён манзилҳои истиқоматӣ аз тарафи филиали ҷамъияти саҳомии кушодӣ шабакаҳои тақсимоти барқ дар шаҳри Гулистон талаботи банди 1, 2, 8 зербанди и қоидаҳои истифодаи қувваи барқ ва гармӣ ба инобат гирифта нашудааст. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷамоати Дадабои Холматов якчанд камбудиҳо ошкор карда шуд. аз ҷумла дар зеристгоҳи трансформатори 8019 ки ба соҳибкор тааллуқ дорад, ба маркази саломатӣ ва маркази хизматрасонӣ бо барқ таъмин мебошад, ба хоҷагиҳои маишӣ яъне аҳолӣ ва 14 нафар қувваи барқи доимиро интиқол намудааст, ки тарзи дурусти гузарондани кабелу ноқилҳои қувваи барқ ба қоидаҳои сохтори дастгоҳи барқӣ ва қоидаи истифодаи техникии таҷҳизотҳои барқӣ ҷавобгӯ намебошад. бинобар ин нисбати соҳибкор протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда барои таъин намудани ҷазои маъмурӣ қарорҳо қабул карда шуд. нисбати корманди шабакаҳои барқии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров Холиқов Акмал ки ба ин камбудӣ роҳ додааст, протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуд.
таъкид бояд намуд ки нақши зеристгоҳҳои тақсимоти барқ дар таъмини аҳолии корхонаҳои саноатӣ бо нерӯи барқ муҳим буда нигоҳдории он пешгирӣ аз садамаҳо аз шахсони масъул фаъолияти ҷиддиро талаб менамояд. зимни корҳои назоратии кормандони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи суғд аз зеристгоҳи барқии Сумчак навбатдор дар ҷои корӣ ҳузур надошт ва иншооти муҳими энергетикиро беназорат гузоштааст ки ин хилофи оинномаи корӣ мебошад. мувофиқи талабот корманди навбатдор дар баси навбатдорӣ барои назорати кори зеристгоҳ бояд техникаи бехатариро пурра риоя карда кӯлоҳи муҳофизатӣ либоси махсуси корӣ ба бар намояд ки ин талабот сарфи назар шудааст. оид ба ҳолатҳои ошкоршуда нисбати шахсоне ба камбудӣ роҳ дода аз тарафи кормандони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи суғд протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуд ва барои ислоҳи камбудиҳо дастур ирсол гардид. таъмини сокинон бо нерӯи барқ яке аз масъалаҳои муҳими иқтисодию иҷтимоии кишвар ба шумор рафта, дар ин самт аз ҷониби ҳукумати кишвар пайваста тадбирҳои судманд амалӣ карда мешавад. бо мақсади самаранок истифода намудани нерӯи барқ дар шаҳри ваҳдат шӯрои ҳамоҳангсозии мақомоти прокуратура доир гардид. гузориш дар ин хусус. дар шаҳри ваҳдат вобаста ба таҳлилу ҷанбасти вазъи риоя ва иҷрои талаботи қонунгузориҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи энергетика, содиршавии ҷиноятҳо ва таҷрибаи тафтишотию баррасии судии ин қабил ҷиноятҳо дар соли 2025 шӯрои ҳамоҳангсозии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳр баргузор гардид. натиҷаи санҷишҳои пайвастаи прокуратураи шаҳр дар соли 2025 нишон дод ки новобаста аз чораҳои андешидашуда вазъ дар ин самт дар ҳолати ташвишовар қарор дошта, ҳолатҳои зиёди дуздии барқ, тасарруфи маблағҳои соҳа, ғайриқонунӣ аз эътибор соқит намудани қарздории муштариён, беасос иваз кардани ҳисобкунаки барқӣ, худсарона пайваст шудан ба хатҳои шабакаҳои барқ бо ҷалби мутахассисон аз ҷумла хакер ва айтишникҳо бо барномаи билингӣ ва ҳисобкунакҳои барқӣ ворид кардани тағйирот оид ба кам намудани нишондоди ҳаққи истифодаи қувваи барқ ва бо ин васила кам пардохт намудани маблағи истифодабурда ошкор карда шудаанд. аз ҷумла аз ҷониби мутахассисони шабакаҳои барқ талаб намудани маблағ барои ҳисобкунаки барқӣ, пайваст намудани хати барқ, қабули ҳуҷҷатҳо, ҷиҳати бастани шартнома дар давраи санҷишӣ муайян гардидааст. дар ҳоле ки ин хизматрасониҳо бояд ройгон ба қайд гирифта шаванд. аз натиҷаи санҷишҳои гузаронидашуда аз тарафи прокуратураи шаҳр дар соли 2025 ва як моҳи соли 2026 бармеояд ки дар ин давра 10 парвандаи ҷиноятӣ ва 19 парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ нисбат ба баъзе аз нозирони барқ ва муштариён тартиб дода шуда, дар асоси амрҳои прокурорӣ маблағи 10 миллиону 82 ҳазор сомонӣ қарзи қувваи барқ пурра барқарор карда шудааст. минбаъд низ прокуратураи шаҳри ваҳдат ҷиҳати самаранок истифода бурдани нерӯи барқ фаъолияти худро боз ҳам бештар ба роҳ монда, баҳри пешгирии қонунвайронкуниҳо дар ин самт тамоми чораҳои заруриро роҳандозӣ менамояд. кормандони раёсати минтақавии гумрук дар вилояти суғд баҳри ҳимояи бозори истеъмолӣ аз воридоти маводи дорувории пассифат чорабиниҳоро пурзур менамоянд. ҳангоми аз назар гузарониндани молу маҳсулоти воридотӣ дар дидбонгоҳи гумрукии терминал дар шаҳри хуҷанд кӯшиши вориди маводи дорувории қалбакӣ ошкор ва пешгирӣ карда шуд. гузориш дар таҳияи ҳамкоронамон. баҳри ошкору пешгирии вориди маводи доруворӣ ва молҳои тиббии ғайрирасмию қалбакӣ ва пассифат раёсати минтақавии гумрукӣ дар вилояти суғд назоратро пурзур менамояд. кормандони дидбонгоҳи гумрукии терминал дар шаҳри хуҷанд ҳангоми аз назаргузаронии молу маҳсулоти воситаҳои нақлиёти боркашон маводи доруворӣ бидуни иҷозатномаи махсус бе сертификати мутобиқат ва ба талаботи стандарти давлатии ҷавобгунабударо муайян ва ошкор намуданд. мувофиқи тартиби назорати гумрукӣ ҳамаи воситаҳои нақлиёти боркашон ки тавассути дидбонгоҳҳои назди-сарҳадии гумрукӣ ба ҳудуди вилояти суғд ворид мегарданд, дар дидбонгоҳи гумрукии терминал дар шаҳри хуҷанд аз муоинаи гумрукӣ гузаронида мешаванд. кормандони мақомоти гумрук баҳри ҳифзи амнияти иқтисодии кишвар, ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандон, субъектҳои хоҷагидор ва соҳибкорон тибқи талаботи кодекси гумруки ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият менамоянд.
مال و واسطه نقلیاتی که به دیدبانگاه گمرکی وارد میشوند از جانب کارمندان پورا از معاینه گمرکی گذرانیده میشوند. از جمله کارمندان مقامات گمرک در داخل بردان واسطه نقلیات یک مقدار تقریبا زیاده از 36 نامگوی مواد داروواری و مالهای طبی را آشکار نمودند. همچنین معین گردید که در این نامگوی داروواری ها تمغه‌های مالی درج نشدند. مواد داروواری دریافت شده در آزمایشگاه ریاست خدمات نظارت دولتی تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی در ولایت سوخت تشخیص کرده شده. طبق خلاصه متخصصان این مقدار و نامگوی مواد داروواری پس‌صفت به سرتیفیکات مطابقت دولتی استحصال و طلبات استاندارد دولتی جوابگوی نیستند. طبق طلبات کودکس گمرک جمهوری تاجیکستان در اساس قرار کمیسیا مواد داروواری و مالهای طبی آشکار گردیده در 36 نامگوی و مقدار 4572 عدد و طور سوزانیدن در پرتابگاه مخصوص پیش بینی شده نابود کرده شد. این مقدار مواد داروواری قلبکی با کوشش کارمندان در نتیجه چاره‌بینی‌های ریاست منطقوی گمرکی در ولایت سوخت و دیدبانگاه گمرکی ترمینال در شهر خوجند از واردات و بازار استعمالی پیشگیری کرده شد و شهروندان از استفاده چنین مواد داروواری پس‌صفت و ضررآور ایمن ماندند. تمام کارمندان کوشش را به آن روانه کردند که بازار داخلی از محصولات پس‌صفت و غیر استانداردی حفظ و حمایت کرده شود. به خصوص پیشگیری از واردات مال و محصولات پس‌صفت عضوقواری و داروواری بهر تأمین سلامتی اهالی میباشد. شهروندان نیز با مسئولیت بهر سلامتی خویش هنگام خرید و تمغه مالی و صفت داروواری باید دقت دهند. از مسئولان مؤسسه‌های فارماسیوتی سرتیفیکات مطابقت داروواری را طلب نمایند تا اینکه مواد داروواری قلبکی باعث نگرانی و ضرر به سلامتی نگردد. در جمهوری باشقردستان فدراسیای روسیه ملاقات نمایندگان سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیای روسیه با دیاسپوراها، دانشجویان تاجیک و مسئولان جمعیت‌های تاجیکان برگزار گردید. ابراهیم نظرالله‌زاده و خورشید سعید احمد از فدراسیای روسیه گزارش می‌دهند. در جمهوری باشقردستان فدراسیای روسیه ملاقات نمایندگان سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیای روسیه با دیاسپوراها، دانشجویان تاجیک و مسئولان جمعیت‌های تاجیکان برگزار گردید. ضمن ملاقات مسئولین سفارت نکته‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان به مجلس عالی و برای استقبال از جشن 35 سالگی استقلال دولتی را شرح دادند. طوری که در پیام تاکید شده است سال 2026 همچون سالی وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی اعلام گردیده است. در ملاقات مسائل مبارزه با اکستریمیسم و تروریسم، تربیت جوانان در روحیه وطندوستی و احترام به ارزش‌های ملی مورد محاکمه قرار گرفت. ضمن ملاقات هموطنان سوال‌ها و درخواست‌های گوناگون از جمله در مورد حجت‌گذاری و دیگر مسائل‌ها پیشنهاد کردند که با آنها جواب‌های موافق داده شدند. ابراهیم نظرالزاده، خورشید سعید احمد، فدراسیای روسیه، اخبار. در نتیجه آبخیزی در برزیلیا 25 نفر به هلاکت رسید. پیرو دومی چند روز اخیر دچار آبخیزی و یرچفرویی گردیده است. شرح این و دیگر خبرها از خارج کشور. پس از سقوط هواپیمای بیچکرافت در هندوستان 7 نفر به هلاکت رسید. طبق اطلاع رسانه‌های رسمی بعد چند دقیقه پرواز هواپیما علاقه گم شد. هواپیمای بیچکرافت در ایالات جارکند سقوط کرده است. سبب‌های سقوط هواپیما تا حال معلوم نیست. بارشی از معیار زیادی باران در پیرو آبخیزی را به وجود آورد. در 300 منطقه پیرو حالت فوق‌العاده اعلام نمودند. در نتیجه این آبخیزی و یرچفرویی راه‌های ماشینگرد، خانه‌های استقامتی و دیگر اینفراستراکچور پورا خراب گردیدند. تقریباً 5500 نفر را به جای امن کوچانیدند. طبق اطلاع اگنتی آب و هواشناسی پیرو وضعیت تا آخر هفته مرکب باقی میماند. در برزیلیا بر اثر باریدن باران‌های پی در پی آبخیزی به عمل آمد. در نتیجه 25 نفر به هلاکت رسیده، زیاده از 40 کسی دیگر به نام و نشان ماندند. آبخیزی به راه‌های اتومبیلگرد و منزل‌های استقامتی ضرری جدی رسانید. مقامات 440 نفر را به جای امن کوچانیدند. مکتب‌ها و دیگر کارخانه‌ها تا مدت بسته باقی میمانند. حالا در برزیلیا موسم بارشات ادامه دارد. متخصصان هشدار می‌دهند که در این دوره خطر سیل و لغزش زمین زیاد است.
хадамоти ҳолатҳои фавқулода сокинонро ба риояи қоидаҳои бехатарӣ даъват мекунад. дар австралия баъд аз бориши боронҳои пайдарпай обхезӣ ба амал омад. тибқи иттилои мақомот зарари обхезӣ бисёртар дар иёлоти виктория ба назар мерасад. хонаҳои истиқоматии сокинон ва роҳҳои мошингар дар баъзе минтақаҳо пурра хароб гардиданд. тақрибан 7000 биноҳову иншоот бебарқ монданд. нисфи иншооти зарардида дар минтақаҳои хидматрасонии сити пауа аз ҷумла ноҳияи марказии тиҷоратии назди шаҳрӣ ва ноҳияи ғарбии мелбурн ҷойгир буданд. бинандагони гиромӣ, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоъоти ахбор. хайр саломат бошед. салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи ҳавои кишвар барои пагоҳ 26 феврали соли 2026 шинос менамоем. мутахассисони агентии обу-ҳавошиносии кишвар иттилоъ медиҳанд ки дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳои ғарбии вилоят боришоти борон ва барф ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 3-8 дараҷа хунук, рӯзона 8-13 дараҷа гарм. дар шарқи вилоят шабона 14-19 дараҷа хунук, рӯзона аз 3 дараҷа хунук то 2 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад. ҳарорати ҳаво дар водиё шабона 5-10 дараҷа, рӯзона 10-15 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ шабона 1-6 дараҷа, рӯзона 5-10 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар водиҳо борон кӯтоҳмуддат борида. дар ноҳияҳои кӯҳӣ боришоти борон ва барф ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиё шабона 2-7 дараҷа, рӯзона 5-10 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 1-6 дараҷа хунук, рӯзона 2-7 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои абрнок пешгӯӣ шуда дар водиҳо борон борида. дар ноҳияҳои кӯҳӣ боришоти борон ва барф ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиё шабона ва рӯзона 7-12 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона аз 4 дараҷа хунук то 1 дараҷа гарм. дар баъзе ноҳияҳо то 6-8 дараҷа хунук, рӯзона 1-6 дараҷа гарм. дар баъзе ноҳияҳо то 1-3 дараҷа хунук мешавад. дар шаҳри Душанбе ҳавои абрнок пешгӯӣ шуда борон меборад. ҳарорати ҳаво шабона 8-10 дараҷа, рӯзона 9-11 дараҷа гарм мешавад. бинандагони гиромӣ, дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби хушу болидаро таманно дорем. хайр саломат бошед.